dompet duafa yang ada di Jakarta, yaitu dakwah Nusantara. Yang geraknya ini sangat tergantung pada saat tes nanti di Jakarta, lewat kemana itu orang itu yang menentukan. Untuk skop internasional ini yang meliputi baik itu kepada ke Hong Kong dan sebagainya, dan ini bukan sebuah hayalan, ini sebuah hal yang memang sudah berjalan sangat lama ya Ustaz. Dan ini bisa mungkin nanti ditambahkan sama Ustaz Azhari, ada kawan beliau yang di Australia Ustaz. Ada kawan beliau yang telah bergabung dengan Cordova yang hari itu jumpa di Australia. Mungkin masih ada komunikasi dengan beliau sama Ustaz Azhari. Kata Tunku Azizi kemarin tentang masalah dakwah Cordova ini, yang sangat diprioritaskan adalah orang Mabna Lughah. لقد أنزل الله تعالى تبارك وتعالى الهدى يعني القرآن الكريم باللغة العربية بأية اللغة؟ باللغة العربية. إذا نحن تعلمنا العربية، فهمتم؟ إذا نحن نتعلم اللغة العربية فنستطيع أن نفهم معاني القرآن العظيم. هل أنتم تريدون هذا؟ أعيدها مرة أخرى. إذا أنتم تتعلمون اللغة العربية فسيهديك الله لأن تفهموا معاني القرآن العظيم. آمين يا رب العالمين. هذه الفائدة الأولى. Okay, the first MC myself, next speaker, okay, we call our brother Tunku Rizky Bali from London. Please enter for you. That man, he is so religious. He always pray to Allah, like never leave 5 time prayer. And he a simple man. He is have a little income. He is work as seeker wood. When he back from his work, when he back his work as seeker wood, he meets a old woman. He look the old woman. His body is so thin. He feel pity for the old woman. And therefore he give this in
and will. And you must know, because now many people of English know about how to differ between will and going to. Okay. Before I'm teaching, before I'm saying about that, so do you know about how differ? About you know that how to differ between that word? Admi, what about your opinion? Do you know that? Differ between will and doing. Will and doing to, you know? Will and doing to. Yeah. I think that means all the same. And now, how many surah Makkiyah and how many surah Madaniyah? I will tell you a very easy way to remember. I will tell you now. The first way is we have to know first the amount of the verses that are available in Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah is The second surah. the second surah. Right? After Al-Fatiha is Al-Baqarah. How many verses in Al-Baqarah? 256. That's right. 286. If we want to know the amount of Surah Al-Makkiyah is, we just erase this one. This is the amount of Surah Makkiyah. From the 286, we throw away 2. This is the amount of Surah Makkiyah. Okay? 86. This is Surah Makkiyah. And also, again, if we want to know how many Surah Madaniyah, we just erase this one. 28.